Alafu kwa mwaka huu wa 2026 nilitaka niwatakie siri ya kwanza ambayo ni upendo. Unataka ndoa yako kufaulu, uijenge juu ya upendo. Wakorintho wa kwanza sura yake ya 13 anzia mstari wa 4 mpaka 13. Upendo inavumilia, upendo inasamea, upendo haiwezi kujitafutia faida yake mwenyewe. Upendo. Baba, unapenda mke wako akutii, mpende. Mama, unataka mume wako akupende, umtii. Haleluya. Kwa hiyo upendo kama mtaitumia kiukweli na kadiri inavyopasa, hapana upendo ya unafiki. Ulishakaona kibaba kinaenda ku restaurant kinapakiza kuku mzima, wakati mama iko nyumbani iko nakula maharagi, au tuseme mayai ya maharagi kwetu wanaita bishogoro. Upendo ikipotea, njoo unakutaka mama iko nasema vibaya mume wake. Mama iko na vyake vyenye nafichika, bwana anakuwa na vyake vyenye nafichika. Hamtaishi raha. Mwisho tu vile vyenye mnafichikana kila mtu kwenye anataka vitaibiwa, vitakuliwa na adui. Upendo, mkiwa na upendo, watoto wenu watakuwa na upendo. Kama baba na mama hawana upendo, mnatakaje watoto wenu wawe na upendo? Kwa hiyo mwaka wa 2026 naomba roho ya upendo irudi kati ya wanandoa, ndani ya maisha ya wazazi wetu, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kitu cha pili nilipenda niambie wanandoa ni kuwa na heshima. Baba, heshimia mke wako. Mama, heshimia mume wako. Mke wangu mimi anavyoniheshimu ni vigumu sana, ni mdharau. Na vile vile mke wangu anavyoona jinsi ninamheshimu ni vigumu sana anidharau wala anipungukie na upendo. Heshima inahitajika. Biblia inasema kwenye Waefeso sura ya 5 mstari yake 33 inatuonyesha ya kwamba kila mtu ampende mke kama nafsi yake, na mke amheshimu mumewe. Amen. Heshima. Pointi ya 3 nilitaka nikuambie na nikutakie katika mwaka huu, inabidi